Vichen khive avay kardiv egejdayla isadin qanitsudis qontir. Khaldi am eledin kha Yusufa velettirdi fikir zavay. Amay buradan ban bubayartir. Matat, Levi, Melhi, Yanay, Yusuf, Matati, Amus, Nahum, Hesli, Nagay, Mahat, Matati, Shimi, Yusech, Yahad, Yuhnan, Riza, Zarubabel, Shalatil, Neri, Melhi, Adi, Kusam, Elmadam, İsa, Elihezer, Yarim, Matat, Levi, Şimon, Yahud, Yusuf, Yanam, Eliakim, Meley, Menan, Matat, Natan, Davud, İşay, Abid, Bahas, Salman, Nahşun, Aminadab, Aram, Hesran, Perez, Yahud, Yakub, İshak, İbrahim, Tera, Nahar, Serug, Regu, Peleg, Eber, Şallah, Kenan, Arpachshad, Şam, Nü, Lamech, Metuşela, Henuh, Yared, Mahalal, Kenan, Enaş, Şet, Adam, Allah.